Nibyo mbaye ikaze mbifurije kugubwa neza aho muri mu myanya igiye itandukanye, abadukurikiranye mwerere mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikirana mwerere ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, mu Rwanda, Uganda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bice bigiye bitandukanye, mwese bahaye ikaze kandi mbifurije kugubwa neza. Turi tariki enye z'ukwezi kwa 12 cyangwa se Ukuboza umwaka 2025. Ushatse wavuga uti umunsi wageze cyangwa se ugiye kera unyuza intwari. Kubera iki? Ni ukubera yuko uyu munsi niwo munsi w'isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, aho iri sinywa ryaba rihagarariwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe kandi hagiye hageragezwa amasezerano agiye atandukanye hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, ariko kugera mu by'ukuri kugira ngo agere ku ntego bikanga. Hari amwe mu magambo yagiye avugwa na bamwe mu bayobozi ku mpande z'ibihugu byombi mbere y'uko aya masezerano asinwa. Turaza kureba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turareba ku ruhande rw'u Rwanda. By'umwihariko ariko nubwo aya masezerano agiye kuba yasinwa, imirwano yakomeje mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka akaba yemeza ko imirwano ku munsi w'ejo yakomeje, ubwo umutwe wa 23 washinjwaga n'igisirikare cya Leta ya Kongo kurenga ku mahame yo guhagarika imirwano, mu gihe kandi ku ruhande rw'umutwe wa 23 cyangwa se kuri zinyeshyamba nazo zashinjije igisirikare cya Leta ya Kongo gutera ibisasu bifashisha indege zirimo Sukhoi 25 mu bice bituye abaturage. Ibi byose turaza kugenda tubigarukaho tubive imuzi n'umuzingo, mu gihe tugufite n'andi makuru agiye atandukanye. By'umwihariko rero tugiye kugaruka cyangwa se tugiye kubanza kuvuga kuri byinshi ku bijyanye n'ibiganiro byagiye bivugwa iminsi cyangwa se bivugwa igihe kirekire. Aya masezerano rwose akomeye ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo. Mbere na mbere hari ukwibaza cyangwa se ukutekereza mu by'ukuri icyo aya masezerano yashyiriwe cyangwa se icyo yaba agamije cyangwa se intego zayo muri rusange hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, cyangwa se by'umwihariko hano mu karere ka Afurika ibiyaga bigari. Icyambere, amasezerano ya Washington icyo asobanuye cyangwa se kimwe wavuga mu byagendewe kugira ngo ashyirweho, hari kuba ari amahirwe mashya yo kugarura amahoro mu karere kamaze imyaka igera kuri irenga 25 mu ntambara. Icyo ni icyambere, ni mu buryo bushya bwo kongera kubaka icyizere hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa, aho ibi bihugu umubano wabyo umaze igihe warazambye, by'umwihariko kuva imirwano yo mu Burasirazuba bwa Kongo yakongera gusubukurwa mu ntangiriro z'umwaka wa 2022, ndetse n'intangiriro yo gushyira abaturage imbere, cyane cyane abo mu Burasirazuba bwa Kongo, ndetse ibi bigakorwa mu rwego rwo kubara abaturage benshi bahunze imirwano. Hari abahungiye imbere mu gihugu ndetse n'abahungiye hanze y'imbere mu gihugu. Ni intambwe ya diplomasi ndetse igomba kunganirwa na Amerika, ifite ubushobozi bwo gutuma amasezerano yubahirizwa. Gusa bivugwa ko ari n'intego yo guteza imbere imikoranire hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye mu iterambere mu bukungu. Amasezerano u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye gusinyira i Washington asobanuye byinshi bikomeye mu rwego rwa diplomasi, umutekano n'imibereho y'ibihugu byombi. Kugeza uyu munsi, icyambere hari ugusubizaho umubano wazambye mu buryo bwa diplomasi hagati y'ibihugu byombi. Mu myaka ishize u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo navuga ko byari bifitanye umubano utari mwiza cyane kubera intambara mu Burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ikibazo cy'umutwe wa 23. Kugeza uyu munsi rero amasezerano ya Washington ashobora gushyiraho uburyo bushya bwo kuganira, kugarura icyizere hagati y'impande zombi, gushyiraho inzira ihamye yo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Ikibazo cy'umutwe wa 23 ndetse n'ikibazo cya FDLR bikaba byabasha gukemuka. Icya kabiri kandi ari kugera ku nzira yo guhagarika intambara mu Burasirazuba. N'amasezerano ategerejwe kuba intambwe ikomeye mu gushaka gusha intambara mu duce turimo Goma, mu duce turimo Masisi, mu duce twa Rucuruzi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hamaze iminsi humvikana imirwano, ndetse na mbere hose hari ukurwanya imitwe yitwaje intwaro, gushyira uburyo bw'umutekano buje ibihugu, kureka ibikorwa byose bigaragara nk'ibitera imirwano, kugarura abaturage mu byabo ndetse no kugarura ituze. Ibi biri mu ngingo zikenewe cyangwa se zigomba kuba mu za mbere mu isinywa ry'amasezerano ya Washington. Hari ubufatanye mu by'umutekano ndetse by'umwihariko bikaba intandaro yo guhagarika intambara mu karere.
Washington nk'umuhuza bivuze ko Amerika izaba umwishingizi w'aya masezerano. Ibi bishobora gutuma haboneka ubugenzuzi mpuzamahanga, ibihano ku ruhande rutubahirije amasezerano, ubufasha mu kubaka ingabo, umutekano n'imiyoborere y'uturere hano mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Hari gutangiza icyiciro gishya cy'ubutwererane n'ubukungu ndetse n'iterambere. Mu by'ukuri bivuga ko ibihugu byombi bishobora kungukira muri uyu mushinga, aho ubucuruzi n'umuhoro wa gatatu cyo bita logistic corridor ugomba kuba mu by'ukuri wafungura. Hari ugufungura imipaka neza hagati y'imipaka ihuza u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko kuri wongeye gusa naho ikora neza mu gihe bivuga ko ngo uyu mujyi wa Goma waba uri mu mako yo mu mutwe wa 23. Gusa nanone bikavuga ko hari imbogamizi, hari inyungu mu mutungo kamere nka krota, zahabu ndetse n'ibice byera cyane. Ibi byose bigomba kuba byabyazwa umusaruro, bikaba inyungu ku baturage mu bucuruzi, bwikorezi ndetse n'ishoramari. Ikindi ni impinduka ku mibereho y'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage mu burasirazuba bwa Kongo nibo mu by'ukuri bari kwisonga ku nyungu z'imibereho yabo muri ibi biganiro. Amasezerano ashobora kubaha umutekano urambye, kugabanya ubwicanyi n'ihohoterwa rikorerwa abaturage, gutaha mu byabo ndetse no kugarura ibikorwa remezo. Ubwo gutaha mu byabo ni ku baturage bahunze imirwano nk'uko nabikubwiye, cyangwa se amakimbirane, gushyiraho ibikorwa remezo cyangwa se kongera kuvugura ibikorwa remezo. Harimo ifungurwa y'ikigo cy'indege mpuzamahanga cya Goma kikongera gukora, ibiraro byagiye byangizwa bigasanwa kugira ngo ingendo zikomeze hagati y'uduce n'utundi. Icyizere cy'iterambere nyuma y'imyaka myinshi y'intambara, mu by'ukuri aho iterambere ryari ryaragiye riyoyoka ndetse n'iryari yari rwose habaye gusubira inyuma. Ibi rero biteganyijwe cyangwa se bivuga ko haramutse hari igikozwe hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo biturutse kuri amasezerano, byaba byiza rwose. Hakaba yitezwe ko rero iterambere muri utu duce rishobora kuba ryakongerwa. N'amasezerano ya Washington yitezweho byinshi, cyangwa se navuga ko hategerejweho byinshi kugeza kuri ubu ngubu. Abarimo abakuru b'ibihugu, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yamaze kuba byavuga ko yageze mu by'ukuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si we wenyine gusa, Felix Tshisekedi perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo nawe nuko, ndetse n'abahagarariye za guverinoma bategejwe kwitabira aya masezerano. Mu masaha make yatambutse rero byamaze kuba byamenyekana ko abakuru b'ibihugu baje kwitabira isinwa ry'amasezerano agomba guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yageze i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye kugirana n'u Rwanda amasezerano ya nyuma. Ibiro bya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo byemeje aya makuru ubwo byari kuwa 3/25 bisobanura ko aya masezerano agamije guhagarika intambara mu burasirazuba bw'igihugu ndetse no kugera ku mahoro yifuzwa n'abatuye Goma, Bukavu, Rucuru, Masisi, Nyiragongo n'ibindi bice byibasiwe n'intambara. Tariki 27 Kamena 2025 turabibuza ko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Amerika. Aya yibandaga ku byemezo birebana n'umutekano burimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukora ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Tariki 4 Ukuboza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bizasinya amasezerano y'ubufatanye mu bukungu. Ni ku munsi wa none niyo Perezida wa Amerika Donald Trump yita amasezerano ya nyuma ku bijyanye n'iki kibazo. Mu cyumweru gishize umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yabwiye abanyamakuru ko yiteguye kujya gusinya amasezerano, agaragaza ko ibiganiro bya Washington DC biri mu cyerekezo cyiza cy'amahoro arambye. Gusa Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo nawe ari muri Serbia ubwo yaganiraga n'urubyiruko ndetse na diaspora y'abanyekongo ibarizwa muri iki gihugu. Nabo yababwiye ko cyangwa se nawe yateguje ko agomba kugaragara rwose mu isinwa ry'amasezerano. Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC Dr Samoei William Ruto na mugenzi we Burundi Evariste Ndayishimiye ku itariki 2 Ukuboza nabo bagiye muri Amerika kwitabira uyu muhango. Amerika yateganyije ko abahagarariye ibihugu byo muri aka karere, Leta ya Qatar, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nabo bazitabira uyu muhango nk'abatangabuhamya. Ibiro bya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo byasobanuye ko hazabaho ikiganiro gihuza Perezida Kagame, Tshisekedi na Trump kizabera mu ngoro ya Perezida wa Amerika ariho White House. Nk'uko bitegerejwe rero
ngo bikaba bitegerejwe ko bigomba kuba mu by'ukuri byatanga umusaruro, amahoro akongera kuba yaboneka. Nk'uko umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze Washington, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nawe yageze kugera Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho biteganyije ko arahura na Perezida Donald Trump ndetse akanashyira umukono ku masezerano ya nyuma yerekeza amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki 27 Kamena. Byari biteganyijwe ko Perezida Kagame na Tshisekedi bazahurira Washington tariki 23 Ukwakira, ariko ntibyashobotse kuko intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zanze gushyira umukono ku mushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu, bityo bidindiza ukugura kw'aba bakuru b'ibihugu byombi. Amerika iragaragaza ko aya masezerano ari aya nyuma u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi agomba kubafasha agafasha akarere k'ibiyaga bigari kugira amahoro n'iterambere rirambye binyuze mu bufatanye mu rwego rw'ubukungu. Byitezwe ko mu rwego rwo kwibariza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizifatanya mu guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya gatatu, guteza imbere ubucuruzi n'urwego rw'ubuzima ndetse no kurinda politiki. Nubwo Amerika ishaka ko aya masezerano asinywa bidatinze, haracyari imbogamizi ikomeye kuba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaratangira gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR, ngo byaba ari imbogamizi ibyari gutuma u Rwanda rudakora ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Gahunda yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho yari yarahawe iminsi 90 yonyine gusa, ikaba yamaze kugera ku musozo, gusa bisa nkaho bitarakorwa. Perezida rero wa Repubulika y'u Rwanda yabashe kugera i Washington ndetse no wa Kongo, aho babashe kugera i Washington muri Amerika, aho bagomba kwitabira isinywa ry'amasezerano y'amahoro n'ubukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biteganyijwe ko aya masezerano ashyirwaho umukono na Perezida Kagame ndetse na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo kuri wa kane tariki 4 Ukuboza 2025, imbere ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gikorwa cyitezweho kubera mu ngoro y'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, nk'uko amakuru yavuye muri ibyo biro abyemeza. Umuvugizi wa White House bita Corinne Levitt yabwiye abanyamakuru ku wa mbere ko abakuru b'ibihugu byombi bamaze kwemeza ko bitabira imbonankubone, kandi byitezwe ko hari n'abandi bo mu karere baza kwitabira iryo sinywa. Intambwe iterwa kuri uyu wa kane yitezweho kubakira ku masezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi mu kwezi kwa Kamena 2025, ndetse n'andi y'ubukungu yasinywe mu kwezi ko gushyingo 2025. Ashimangira imbaraga za diplomasi zigamije kugarura amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no gukemura ibibazo by'umutekano muke mu buryo burambye haherewe ku gukuraho impamvu shingiro. Umuvugizi wa Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tina Salama yabwiye itangazamakuru ko isinywa ry'amasezerano ryitezweho gutanga umusanzu ukomeye mu rugendo rwo guhuza akarere, nk'uko Tshisekedi yabyifuje kuva yagera ku butegetsi. Guverinoma y'u Rwanda nayo ivuga ko irajwe inshinga n'umutekano wayo uhungabanywa n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinze imizi mu burasirazuba bwa Kongo, ukaba unamaze igihe kinini ufatanya na leta ya Kongo, ndetse ngo bakorana unarwanira hamwe n'ingabo zayo FARDC. Iby'igisirikare cya leta ya Kongo cyakunze guhakana. Mu minsi ishize Perezida Kagame aherutse kugira ikiganiro n'abanyamakuru, nibwo yagarutse kuri izi ngingo. Perezida Kagame yavuze ko amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo ashobora kugerwaho gusa mu gihe abarebwa n'ibibazo bose biyemeje guharanira kugera ku musaruro ufatika utari ukwitana ba mwana. Hamwe n'urugendo rw'amahoro ruhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Qatar naho hakomeje urundi rugendo ruhuza umutwe wa 23 ugizwe n'abanyekongo baranira gusubiza uburenganzira ku gihugu cyabo. Tariki 15 Ugushyingo, leta ya Kongo n'abahagarariye umutwe witwaje intwaro basinyanye amasezerano y'amahoro ya Doha, bubakiye ku masezerano y'amahame bari basinyeho mbere. Amasezerano rero akomeje kugenda mu by'ukuri ategurwa hirya no hino mu rwego rwo gushakira aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari umutekano ndetse n'ituze. Abarimo Perezida Evariste Ndayishimiye babashije kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yafashe urugendo rumwerekeza Washington DC, agomba kubera umuhango wo gusinya bwa nyuma amasezerano hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi. Urukuta rwa X rwa Perezidansi y'u Burundi ruvuga ko Perezida Ndayishimiye kuwa kabiri tariki 2
z'ukwezi kwa 12/2025 aribwo yerekeje Washington DC ajyanyweyo no gukurikirana isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Congo Kinshasa n'u Rwanda, umuhango ugomba kuba kuri tariki ya 4. Itariki yo gusinya aya masezerano ntikiri ubwiru kuko umukozi ushinzwe itangazamakuru mu biro bya perezida wa Amerika Caroline Levitt yatangaje ko kuwa 4 perezida Donald Trump agomba kwakira abakuru b'ibihugu b'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biro bye mu isinywa ry'amasezerano y'amahoro ndetse n'amasezerano y'ubukungu. Ni inyandiko urubuga Actualité.cd rwabashije kubona ivuga mu buryo burambye uko bimwe mu byemejwe mu masezerano yasinywe tariki 27 Kamena 2025 byashyizwe mu bikorwa ku kigereranyo cya 33.18% bivuze ko ingingo ingana na 70 kugeza ku 190 arizo zigize icyo zikorwaho. Muri raporo yo mu kwezi gushize harimo ko imirongo migari 30 yari yaragaragajwe mu masezerano ko igomba gukurwaho kugira ngo amahoro aboneke muri yo 19 niyo yagize igikorwa, nabwo ku kigereranyo kiri hasi cyane cya 23.3%, no kuvuga ingingo ya 70 ku ngingo 300. Ku kibuga naho imirwano yarakomeje hagati y'ingabo za Congo n'inyeshyamba za 23 haba muri Kivu y'Amajyepfo haba ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu by'ukuri imirwano yarakomeje. Dukomeje n'aya makuru rero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho twerekeje. Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa Leta ya Congo Bwana Patrick Maya yatangaje ko gusinya amasezerano y'amahoro nta na kimwe bikuraho ku ruhare rw'ubutabera. Ibi bikaba byatunguye benshi bibaza niba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iza gukomeza ibirego yashyizemo u Rwanda irushinja kugira uruhare mu bibazo bibera muri iki gihugu, cyangwa se biza guhagararira kuri aya masezerano ya Washington. Yavuze ko ubwicanyi bwakorewe i Goma n'ahandi butagomba kuguma aho ngaho bwihisha, kandi ko ababigizemo uruhare bose bagomba kuba babiryozwa nta shiti cyangwa se nta kibazo. Patrick Moya anongera ko abaturage ba Congo nta kibazo na gito bafitanye n'abaturage b'u Rwanda. Kuri we akavuga ko ngo inshingano z'ibibazo biriho zireba abayobozi atari abaturage b'ibihugu byombi. Kubw'impamvu rero ngo hagomba kubaho ko ibibazo bikemurwa vuba bidatinze. Mu makuru yandi yakomeje kugenda amenyekana rero habayo kuvuga ku mpande zombi y'u Rwanda nyuma y'ikiganiro abanyamakuru cyatanzwe n'umuvugizi wa Leta ya Congo Kinshasa hamwe n'umuvugizi wa perezida akaba n'umuvugizi wa perezida Madame Tina Salama. Nanone u Rwanda narwo ruratangaza ko rugiye gukora ikindi kiganiro mu buryo butandukanye. Yolanda Macron umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yagize ati vuba nzaba ndi kuri News Max mu kiganiro Amerika agenda kugira ngo mvuge ku masezerano ya Washington agomba gushyirwaho umukono. Intambwe ikomeye mu mugambi wo kugarura amahoro ndetse hubakiye ku biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyobowe na Amerika, amahirwe afite ireme kurusha ayandi aheruka yo kugarura amahoro, umutekano n'iterambere mu bihugu byacu hano mu karere. Bivuze ko Yolande Macron asa nkaho ashimira cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Dina Salam mu kiganiro n'abanyamakuru yasobanuye ko ibyo abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu bakwiye kumenya ku bijyanye n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku masezerano y'amahoro agiye gusinywa hagati ya Kinshasa na Kigali. Yagize ati Goma Bukavu amazi turi hano mu rwego rwo gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke vuba bishoboka. Nkuko yakomeje abisobanura, ni inzira diplomasi igamije mbere na mbere guhagarika ihohoterwa rimaze igihe, imirwano, igihe umutekano urambye, uduce twibasiwe n'intambara ndetse no gutangiza icyiciro gishya cy'ubutwererane bushobora koroshya ubuzima bw'abaturage bumaze imyaka myinshi buna ibibazo by'intambara. Hanyuma rero dukomeje n'andi makuru cyangwa se n'izindi ngingo, amwe mu makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se ari gusirikira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye n'ibijyanye n'imirwano. Kuri uyu wa gatatu ku munsi w'ejo ubwo byari tariki 3 kuza no 25 nyuma y'imirwano ikaze hagati y'abarwanyi bo 23 n'ingabo za Congo zadashyikiwe n'abasirikare bazanye n'ingabo z'u Burundi. Muri ako gace humvikanye urusaku rwinshi rw'amasaso. Amakuru aturuka akavuga ko ingabo zakoresheje indege zitagira abadereve n'imbunda ndende kugira ngo zitere ibisasu ku birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bibereye muri ibi bice. Byo bituruka
ibyo biturika byateje ubwoba ku baturage, ndetse bamwe mu batangabuhamya bavuga ko mu by'ukuri hari n'abaturage benshi bavuye muri ibi bice. Muri rusange havugwa kandi ubwoba bukomeye cyane mu gace ka Ruvungi, aho harimo humvikana urusaku rw'amasasu, kandi bikavuga ko bishobora gutuma habaho gutekereza ko bimwe mu bice byo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo byari bifitwe na guverinoma, leta yaba yamaze kugenda ibyakwa. Gusa ayo makuru ntabwo aremezwa neza, cyangwa se nta nubwo yigeze yemezwa ko hari ibice 23 yaje gufata ibyambuye igisirikare cya leta ya Kongo na leta ya Kongo. Nuko ariko bikavuga ko hano muri ibi bice hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye, cyangwa se imirwano ikaze cyane rero ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Reka mbabwire nti mu by'ukuri imirwano yo yakomeje ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ibiganiro bigiye kuba byashyirwaho umukono. Icyo kwibaza ni ese biraza gusiga iki, cyangwa se biraza kuba byagera kuki? Ibyo byose ni ibyakomeje kugenda byibazwa. Reka tubitege amaso turebe uko biraba bimeze, kuko mu masaha uko agenda yirika, ndakubwiza ukuri biraza kurushaho kugenda byisobanura, hagaragara igisubizo, hagaragara mu by'ukuri icyo gukora, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bashimire cyane, babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe kugeza muri iki gitondo mu biganiro n'amakuru twari turimo tubagezaho. Ubundi turaza kugaruka mu masaha ari imbere tureba n'ibindi. Njye nari Bosco Mutaramu cyane, iyi ni Region Info. Ni tariki 4 Ukuboza 2025, itariki y'amateka y'isinywa hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitegerejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.